Na hindi ciothe Ngai nĩ mwega mundu nĩ ocenjagia na matirifu muthenya wa ira ndĩramathakĩire rwĩmbo rwa Joan Wairimu rugaga atirĩrĩ nĩ kĩama ũringĩirwo nĩ Mwathani ati gukorwo wi muoyo na gukorwo ni urehota undu ucio munini urauhota kiu ni kiama kainge ni turi ta andu ri ni tuonaga atiri Kamau ndire wira koguo ndagia wira ri he maundu maria weriragiria na niguo mundu acoka akarealize atiri kiria weriragiria tene kana kiria wariragira Ngai tene ri gicoka ningi ukajia kuona tari o kawaida tondu wageire ukajia kuririria kiu kingi kimbere no kariganio ni gucokeria Ngai ngatho correct uguo uri no uguo gutarie na haria uri ira Ngai thengio na mothe mekika ni undu wa wega Ngai mwirori wa Inooro TV haria hothe uri karibu sana thini wa tafarire no wendete ya mitugo ngodaku ya mitugo na mikarire ya mugikuyu ya tafarire Inooro Ruciini haria hothe uri karibu sana na nitukwendete muno na baito SMS ngurikanio ringi ni igiri inyanya ruri tumetiwa na mikarire ya imako aya ndio ni ngwiciga nura recordire nyingi muno kana muno natiri maraima mutwe thengio ni muthenya wa Jumatatu mweri 7 February na gatheti ya The Standard iratwira mutongoria ogwitwa Musalia Mudavadi wa kiama kia ANC na mutongoria ogwitwa Moses Wetangula wa kiama kia Ford Kenya ni maracokire kuria kwao ndio mundu he harimete Njoroge na ngemi ciumaga na mucie ni marathiria gutariria andu wao niki kiratumire mathie mwena wa Ruto na matithie handu ha mathie mwena wa Raila ne maragithire marakiuga atiriri mwaka wa 2007 ri twari mwena wa Raila mwaka wa 2013 ri twari mwena wa Raila mwaka wa 2017 ri twari mwena wa Raila kaire Raila uyu atangiuka mwena witu kai tukumusupport maigana Mudavadi akoiga atiriri maita mau tumusupportite ri tutiana cokerio guoko tutinerwo thengio tutia appreciate rwo kogo magakiuga atiriri mundu agekinya handu agicenjia ratari mahitia meha niguo nio marakiuga uguo no gutika ni makoretwo makikirirwo muno kuma no cio wa ruguru rwa Afrika na Western na marokirirwo muno ni mutongoria umwe wao uria ni utongoragia kiama kia aruti a wira guku bururi ni Francis Atwoli na koretwo akimokirira muno niguo Atwoli hana riri maituri huraga ciana atagucokia kuhura kingataga yaramera ni uria mahititie riu magakorwo matia kenu ni Atwoli no ninge mathi kwazimio mekumukora ku na niguo amarumirie muthenya wa ira Queen Elizabeth wa kuria Ngeretha ni arakungwire miaka 70 ya gukorwo ari utongoria-ini wa bururi ucio kana uthamaki-ini na gitumi kia gatheti kirarugano ru ni tondu wa riri Queen Elizabeth atwikire queen eguku Kenya 1952 ndafafao akuire in fact ari kuria account ya Nyeri nikuo atwikire queen na niwe uria utongoretie bururi wa Ngeretha miaka mingi he undu ngidona kama unari kana andura mahotirwo githurano kiu kingi giathirire ri gia 2017 amwe ni mararemwo ni kuriha mathiri kuratika atiriri matwara cira igoti-ini ri na makihotwo ri they are struggling to pay petition bills tondu ni kuri umenya watwara cira igoti-ini ati ni wahotwo ni kuri mbeca nyingi mundu arihaga cia itabatia cia macira riu angiru reke ngwire haria mari nduri kanyamu na nduri na mbia cia kurugama rita riri riu between a rock and hard place haya Daily Nation iratwira uhoro wigie campaign cia gitege kinene gia president tukerwo riri nirio ihinda ria Uhuru Kenyatta president na Raila Odinga na kudia ya Azimio gwika campaign dito nigetha makihurane na jeshi ya one man army niguo ndona gatheti ikiuga one man army makihurana na Deputy President William Ruto tukakiro haha they have deployed heavyweight governors and ministers to counter the William Ruto offensive. Nditugithie gatheti na tukuona kuria bururi uganetio kuringana magavana na icigo cia bururi kana regions na kuria o governor kana magavana acio megukorwo mahetwo wira wa kweheria mururumo uria Ruto atigite kuria ground nake mubunge wa kuria Kieni ugwitwo Kanini Kiaga no ucio murona hau ndire ndona Kanini Kiaga ekirito front page ya gatheti miakere yothe muramurite na ni ekirwo ni front page gatheti ya Daily Nation na arauga atiriri mumuigwa na mumuigwa wega gutire hende Uhuru na Ruto magacokanwo ni maumanirwo ta thi na iguru gutire hende ukamona kana maigwe mari mwena umwe
wa kiuteti. Undu ungi uramurikwo ni uhoro wigie githomo na kiria mutaratara wa githomo wa CBC na kunatika abunge hamwe na arutani na aria marugamagira ciama cia arutani ni makoretwo na guoya wa gukinyaniria mutaratara wa CBC makiuga ati gutire ni rathi cia kuigana na matiramenyera gwikwo. Haya, thank you. Tugukorwo na wakiri Kinyanjui Theuri no wakure Nyandarua ni wakiri tukora uhoro wigie gucenjio kwa mawatho hede ithurano kana riri ithurano ikuhiriirie ni wega kana ti wega na hari onde twenge tugucoka turi ndemuri uhoro wigie mitino andu ingi magya na mitino ri ni mabati kuri hono aingi ti aria marihagwo na tondu ni wakiri na wira wake ni ucio ri ni egukacokie ciuria icio na ni thari thigire tuko tukirora uhoro wa micii na muthe tuko tukirora uhoro wa uria mundu angihota gwitiria hindi ya watigwo ni andu anyu kana ni mundu wanyu itagwo grief management wagirire common kana gucakaya nginya kahinda kaigana atia na njira iria huthu cia gucakaya tondu gucakaya kaingi mundu agicakaga ika ithiaga atia tukorwo ndagitari wadia wakirago tukimurika micii no tuko tukirora uhoro wa gucakaya ni twagithio rucini rwega yes ni Mheshimiwa Charles Warahoka na wakuria kabete no eterire slogan ai ni ndiramwethera iyo ni ngumwendu andikire ri na ahituka kuri ABC ri ngamunengera slogan njega muno iyo akagutha rucini ndina tuinge twega ndiretigira guturiri tutikoywo koguo ni ngumuhe yake no ne hekiria araturia rucini na nguciria kiuria gikito ni kiricokio thaa 8 ni mundu gwitwo John Katawajo himana referee mwenyewe uhoro wigie mubira uyu rathakirwo hwai Charles Warahoka koria atiriri by the way mlikuwa mna support timu gani? Niti okay of course tawaira ndira support aga Senegal nyerete bururi wa Senegal na ndigo kwira tondu ndironire final ini tondu ndiroreire wega nginya rathira ona ndirigwa gatoro kidogo ndio na ndege mareroreire maraigwa mena gatoro kidogo ni wathakwo tuku muno ni rathire ni ikarire mathaa maingi muno ndio wa guthakwo nginya extra time ni ratumira andu matikiriro ni go mandate John Katawajohi thaa 8 makithuri mohoro wa mubira ere andu timu ira ndira supportaga no wa mwisho ni ndira conokire ndona president wa Cameroon ni njuya turite kuma 1980 kindu na miaka makiria haku 40 ari president ndangihota gwikuruka guthi kuneana gikombe ni mukuru no ari ogiteini aregeire kuo mena onge wa haha to Isaiah Saferwoki kwina ma president maregeire giteini kana tikurega nginya magacenjia watho taru aracenjirie watho nigetha ikare miaka ingi mugwanja neguo yani nginya ndangihota ona aikirio kura ikagirio kura na wheelchair na nigukura ti ati ni gucenjia watho magaikara mundu agatura gikombe kiu tikio kinana gwe bururi ucio kireko kia Cameroon kia African Nations ndia mafururi mothe 52 niguo tikio kinana ukira bururi wa Cameroon tuthomere mohoro haya ni wega muno tugicokeria ni mohoro maitu na njira nguhi maithaa riri wega muno ndio wago thina mbere guikaranira atongoria agwataniro ya Kenya Kwanza ni matwarite kambeni ciao kwendia kioneki kiao ithurano nini ciukite mwena wa kana ithurano ine ciukite mwena wa ithwiro ria bururi Musalia Mudavadi wa ANC na Moses Wetangula wa Ford Kenya magitariria aikari kiria gitumite kana giatumira manyitane na mathie na thafari imwe na munini wa mutongoria wa bururi kuhitukira William Ruto kuhitukira kiama kia UDA meraniire ati maingira thingira wa iregi ni magatigirira ati ni mahuthahuthia kana mahuthahuthiria maundu maria makoretwo marituheire a Kenya ta uria marito wa mohoro gwitwa Wambui wa Macharia aratariria Mbale no mamwe ma matura maria munini wa President William Ruto na atongoria ge a ngwataniro ya Kenya Kwanza matwarite kambeni cia ngwataniro eno. Musalia Mudavadi wa ANC na Moses Wetangula wa Ford Kenya magitariria kunyitana kwao na kiama kia UDA ti undu wa mwiyendo no ni tondu wa kioneki ona gitio kiria mari nakio hari ikaria ithwiro ria bururi. We cannot be put on our knees so that we can say we want to be in government. My God, what is happening to our people? You want to crawl into government or you want to walk into government with dignity? Na tunataka kumwambia ndugu yetu Raila, nilisimama naye 2013, nikasimama naye 2017, asante kakuwa ni teke. Sio Musalia apate ama William Ruto apate ama Weta apate. Tunataka kupanga mambo ya wananchi kwanza. Na ndio tunasema Kenya.
Atongoria matiganite kuma gicigo-ini giki ni manyitete mbaru ngwataniro eno iria mwihoko wao uri ati wona mayukia mathaga motongoria wa bururi gicigo giki gitigutigwo na thutha ta miaka ya nahau kabere. Mimi nataka ujue watu wa pande hii sasa wanataka haki yao. Hii serikali kabla tuende ndani lazima tujue tunapata nini. Serikali iko hapa. Serikali yetu ni Ruto, Mudavadi na Wetangula. Atongoria ya marahinyiriria mweri-ini wa kanana ngwataniro eno ni igakorwo ikiyukio hotani na ikereka ria mbere kioneki kiao kinene makiuga ni kwarahura biashara urimi ona kwagirithia motungata ma urigitani. Hii serikali ya Kenya kwanza ikishika tunataka mbolea ikwe 1800 ndio sisi wakulima tuende mashambani. Si namna hiyo? Kuja kwetu pamoja ni kuleta maendeleo kwa mtu wa chini. Mambo ya afya, mambo ya elimu, kila mahali tukienda watu wanasema wataki mambo ya CBC. Tunasema tuanze na uchumi ama tuanze na katiba? Tuanze na uchumi. Tumekubaliana hapo. Jambo la pili, hii uchumi mnataka tuendelee na ile ya juu ama tupindue tuanze hapa chini? Tuanze chini ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza na tupange biashara yenu kwanza, tuwaondoe kwa fuliza. Oho no mokirire mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta makiuga riri ikereka ria kerio tongoria rikirie kuinikiriria ndabataire guthingiriria a Kenya atongoria ria maguthura ona kana ciama iria mabataire kunyita mbaru undu uria marauga uracora mbica ya mundu uri na mwiyendo. Usiingizwe katika mambo ambayo itakuchafua uondoke kwa kiti na aibu. Fanya kama mzee Kibaki. Wachana na mambo ya vyama. Tafadhali usiende nyumbani na aibu. Tunataka uende nyumbani na respect na tuendelee kukuheshimu. Na nataka nikuhakikishie rais wetu, hata ukienda retire tutazidi kukuheshimu. Wale wanataka kutuzungusha na mambo ya vyeo na mamlaka ya viongozi tuwakomeshe na tuwaambie kwanza tunataka kupanga mambo ya wananchi wa kawaida. Alentedi kuigana ria 43 githurano kinene gitafanio aikaria mihiga ni moritio manyitirire kioneki gia Kenya kwanza niguo mahote kuingira thingira-ini wa iregi thutha wa ithurano. Kiribotera Inooro TV Mbale kaunti-ini ya Vihiga ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Nwega muno Wambui wa Macharia. Atongoria matiganite aria mari ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja ni mambikite micemanio ya uteti matũra-ini ngũrani kaunti-ini ya Nairobi. Atongoria aria ni hamwe na mũmbunge wa Westlands Tim Wanyonyi na gavana wa Nairobi Ann Kananu marenda cioneki ciao cia gutungatira aikari a Nairobi githurano-ini giukite ta uria kana marendia cio uria megutungatira mu Nairobi githurano-ini giukite ta uria mundu marikitwo mohoro gwitwo Wanjikwa Kimani aratariria. Itora-ini ria Githurai kaunti-ini ya Nairobi atongoria mwaria mari ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja maumagaritie mũmbunge wa Westlands Tim Wanyonyi kuria mathomete kanitha-ini umwe na gucoka kumira kuri muingi. In the next 2 weeks time. Mũmbunge Tim Wanyonyi ni gatagati ka andu ana aria mari ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja makienda giturwa kia gavana wa Nairobi kugerera ngwataniro iyo. Tunataka vijana wetu wasiishi maisha ya kupatisha. Tunataka wamama wafanye biashara yao, wafanye mambo yao kwa mazingara ambayo inaridhisha. Tunataka usalama wa nchi, usalama wa jiji la Nairobi uwe kipaumbele katika timu Azimio iko imara na we are going to deliver Nairobi, we are going to deliver Kenya. Uria wari mũmbunge wa tene wa Dagoretti Mũhuro Dennis Waweru ni umwe ukumagaritie mwahoyo akigwika onake kumereria gĩturwa kia Nairobi mata akiuga no marutithanie wĩra na Tim Wanyonyi umwe agituĩka gavana na uria ungi munini wake. Nimesema kama sio Wanyonyi ni Dennis Waweru. Sawa sawa? Kama sio Dennis ni nani? Kama sio Waweru ni nani? Kwa hivyo hawa wajue this team is going to take Nairobi to the next level. Hedeno atongoria aya ni mateteire President Uhuru Kenyatta ni undu wa kwirikana ari na mundu uria arendekithia ta president githurano-ini giukite. Watu wanasema kwa nini Uhuru anataka Raila ni project wa Uhuru. Raila ni alijua siasa hata kabla Uhuru amejua siasa ni nini.
Raila has been in politics for many years. So huwezi kusema Raila Amolo Odinga ni project wa Uhuru. Sasa ile Raila alikuwa kwa kipanda mlima, Uhuru alikuwa hapo. Raila alienda mwenyewe akapanda mlima. Hawa ambao wanasema Uhuru hapaswi kusema ni nani anafaa kuchaguliwa 2022. Kwani Uhuru ni Mganda? Si Uhuru ni Mkenya? Kwani ni Mtanzania? Si ni Mkenya? It is within his own constitutional right to tell us who is suitable to take Kenya to the next level. Aya maregethura kia gavana wa Nairobi Ann Kananu onake ni aramereria giturwa kia gavana wa Nairobi Mata ario ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja. Kananu athomete kanitha wa Methodist mwena wa Karioko. Mumesikiza siasa ya Nairobi imekuwa na kelele mingi sana. But when God put a woman there, God put a woman knowing he has put a woman who fears God. That is where there is no noise in Nairobi. Na hamtamsikia sasa na pia come 2022. I want to assure you I've been the ballot and God will also ordain me and sustain me until 2027. Uria ukoretwo ari mutongoria wa kiama kia onjoria bururi-ini Richard Gatia na gatagati ka agiare marenda gutwika gavana wa Nairobi rungu rwa Azimio la Umoja. Othe makirora iguru kura makiria ya milioni 2 iria ikoragwo na ikari a kaunti ya Nairobi. Ngeribotera Inooro TV njitagwo Wanjikũ wa Kimani. Nwega muno Wanjikũ wa Kimani ndo riboti yaku tukomba gwikiria no tugicokereria ningo kumenyia rugano rwigi ati kanitha umwe kule mwena wa mbere wa ACK nire rutira kuthomithia aikia akuru horo wa utongoria mwega icio tugukumenyithia twacokereria thutha kahinda gatari kuraya.